Fl-aħħar sigħat il-medja tal-Partit Laburista reġgħet inqabdet tippubblika fake news oħra dan wara li ppubblikaw storja mimlija gideb wara intervista li saret minn Net News ma' ex-ħabsi, priġunier li assolutament mhuwiex dak li referew għalih il-One. B'mod qarrieq il-medja ta' Roberta Bela provaw jimplikaw illi Net News intervista lil Jordan Azzopardi, magħruf bħala l Chapo ta' Malta, tant il għadu jfakru l-akkużi serji li qed jiffaċċja, iżda din mixejn ħlief fake news. Fil-fatt anke l-istess ritratti pubblikati mill-One juru żewġ persuni differenti, għalkemm il-fantażija tal-medja Laburista waslet sal-punt li anke fuq ritratti żbalja bil-goff. Diversi analisti politiċi rrimarkaw li din il-mossa mill-Partit Laburista saret biss bħala manuvra biex jiddefendu lil Alex Dalli, id-direttur tal-ħabs ta' Kordin. Oħrajn ikkummentaw magħna fuq il-fatt li dan kien rapportaġġ mhux etiku, provaw jikxfu l-anonimità tas-sors biex spiċċaw sansitra ħadu falsa stikka. Il-ħabs ilu xhur sħaħ f'kontroversja bil-Prim Ministru jibqa' jiddefendi lid-direttur Alex Dalli. Iva għandi fiduċja fil-Kurunell Alex Dalli u fit-tmexxija tal-ħabs. U issa bil-fjask tal-medja Laburista aktar ħareġ fid-der l-istrateġija li qed titmexxa minn Kastilja. Intant Net News preżenta dritta risposta illi l-One huwa obbligati li jippubblika fuq il-medja tiegħu.